دابا خربق غتشهر غتعرف عصر دماغك كتب لي بارول افوار سا بو بايي كوم سا بو با بايي. واش يعني في نظرك انت يعني ان في المغرب الا بغيتي زعما تعيش من الفن ديالك وبخصوص في الراب يعني واش خاصك ما تكونش يعني بالمعنى الدارجي دابا اللي ولا في الراب المغربي اونتي سيستيم؟ اونتي سيستيم جو بونس كو تا داك لونتي سيستيم ما غيبقاش pour une simple raison que d'abord c'est tellement banalisé que كيقلب على باش يكري un buzz وهذاك اللي يقلب على باش pour créer un buzz il va pas forcément كما كنقولوا toucher les points sensibles غيمشي لشي حاجه اللي غتضحك الناس ولا غادي تجي معجب ولا تجي مغريبه كي شوز كي فا انتريغي لي جون هنا سي سا كي كري لو بوز. اما هذاك اللي غيريح باش ما نكذبوش على ريوسنا فهمتي باقي ما عندناش une culture d'écoute اللي كنسمعوا دابا حيت non je parle pas que du Maroc le monde entier il y a des choses qui tournent par an que le monde dans le monde entier il y a que les conneries qui cartonnent. Tu fais une connerie tout le monde partage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? تعصر على parole تبقى تكتب تغني حياتك كلها داكشي سي ان فيكو الناس عايشينو كاين اللي مبغاش يسمعوه كاع اصاحبي انا يسو غوتروفوا دون لا شونسون فهمتيني ما بغاش يسمع داكشي بغى يسمع شي حاجه اللي غيضحك فهمتيني غيشطح غيضحك غتنسي الهموم فهمتيني ولو موند تو لو موند تورن فيغ سا علاش حيت اون ستريسي اون في دون ان موند ديال dans une époque ديال les antidépresseurs. Tout le monde engorge des antidépresseurs, tout le monde est tendu. فهمتيني؟ Donc la musique, normalement, كيما كاين l'anti-système et qu'il y aura toujours راه ولات واحد الموفمون اخرى ديال اللي كنسمعوا حنا كوميرسيال مي كوميرسيال ما عرفتش باش بلي بارول ولا بلا ميوزيك مي هذاك كوميرسيال خدام وبلونتي سيستيم on peut créer un buzz mais c'est à voir ماشي دابا خربق غتشهر غتعرف عصر دماغك كتب لي بارول افوار سا بو بايي كوم سا بو با بايي. دونك يعني على حسب وجهه النظر ديالك يعني تهضر اونتي سيستيم يعني هي طريقه باش دير بوز كيما جميع لا حيت انا كنهضر اونتي سيستيم هي زعما سي ريفولوشنير سي كون دينونس لي فري بروبليم دو سوسيتي متفق معاك mais on peut pas changer le monde on peut pas changer le monde on peut pas éduquer les gens فهمتيني حنا si l'artiste peut servir de sa notoriété en faveur des gens باش يفهموا la société باش تفهم c'est de véhiculer un message فهمتيني هذاك le message là c'est pas pour éduquer mais c'est pour sensibiliser. Notre rôle, tu vois, pour être sensibiliser les gens, mais pas les éduquer. On ne peut pas changer le monde avec une chanson. On ne peut pas se voiler la face. Tu sais ce que je veux dire? Alors qu'il y a des gens qui sont censés travailler pour changer beaucoup de choses. Nous, on est là pour sensibiliser, pour dénoncer les problèmes, dénoncer les faits, dénoncer les dires. Mais pour éduquer ou changer le monde, non, je ne pense pas. Mais pour sensibiliser les gens, je pense qu'il y a moyen. Les scènes, je suis passionné par la musique, comme je l'ai dit l'album. Le deuxième titre, passionné, c'est Monsieur Passionné. Donc voilà, je disais que je suis passionné par la musique. Passionné depuis tant d'années, auto-parrainé, auto-piraté, autoprod, autodidacte. Donc autodidacte aussi. Donc depuis l'époque d'El Bdia, on était livrés à nous-mêmes.
تعلمنا خربقنا طحنا نضنا فهمتي تعلمنا سي ليكسبيريونس بالنسبه لي انا فهمتي زعما يخرج الالبوم دابا بالنسبه لي انا sorti de l'album c'est le 14 باش le 4 normalement le 14 février باش يخرج sur iTunes مي غيكون في الانترنت في لا فان دو موا ان شاء الله غادي يحطوه في الانترنت وباش ما نكذبش على راسي ونكذب على بنادم ونكذب على الناس يا با d'aindustrie يا با de marché دونك نكذب على راسي ونكذب على الناس لا الالبوم غيتحط في الانترنت علاش حيت je compte pas vivre avec ça je le fais pour le plaisir que je partage avec les gens avec le public avec tous les Marocains Famela s'il y a un bon retour des retombées positives tant mieux sinon je serai pas déçu c'est un plaisir personnel. داكور واش نقدروا نحلموا ان شي نهار ان الجروب في اف اف الجروب يعني كما عرفناه 2003 2004 يقدر يرجع تجمعوا وديروا شي حاجه مع بعضياتكم Groupe VFF peut-être avec peut-être يعرفوش هو سيسيمو هو لا VFF a été créé non باش نهضر على l'histoire ديال VFF VFF a été créé brièvement en 1998 par les frères Satah Abd Samad que je passe le salam et chantait avec son frère en 98. Alors moi j'ai intégré le groupe en 2001. En 2000, je commençais en 2000, j'étais en solo. En 2001, j'ai intégré le groupe. À l'époque, on chantait avec Abd Samad et Hicham Chloro, que je le salue aussi de passage. Merbad, Sissimo nous a rejoints en 2003. On est monté sur scène, le boulevard des jeunes musiciens en 2003. Après, chacun a pris son orientation. Ça fait d'ailleurs l'histoire de VFF. Donc, on a près de solo, Khalis VFF parce que voilà, ça fait partie de moi et je suis resté fidèle à mon premier groupe. Voilà. Donc pour moi VFF اسمح لي لقطعتك الجروب ما غاديش يقدرش يتجمع ما غاديش كاع ماشي ما غاديش ما يقدرش مي الجروب je suis toujours en contact avec Simon Simo c'est comme mon frère donc on a partagé beaucoup de choses et jusqu'au jour d'aujourd'hui on s'appelle 2-3 fois par mois on s'appelle on se voit à l'occasion et je pense qu'avec lui il y a des projets en perspective mais le groupe non parce qu'il y en a un qui est non parce que non je vais pas parler de lui parce qu'il est à fond dans la religion et voilà donc je pense pas qu'il pourra changer de non je pense العقده ديالي عندي الكرش كناكل بزاف صراحه هي كاين سبور حدا فولو بس عندي لا جو مي سي انسكري دون اون سال مي البروبليم جي با الطون والله ما العقده ديالي هي الكرش ما كنخدم السليم في الجسم السليم لا اخر كلمه للجمهور ديال ديمارا الجمهور ديال الراب المغربي والجمهور بصفه عامه Bah écoute, déjà pour vous, merci beaucoup pour cette initiative déjà, pour le site que vous avez créé. Et franchement, big up à vous, pour ce que vous faites. Dima Rap. Et je vais comme le public, j'ai hâte vraiment de retrouver la scène marocaine et le public marocain. Voilà. Et je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui partagent mes sons, tous ceux qui en parlent. Et voilà, continuez à soutenir la famille. Tu vois, vendre 10 000 exemplaires de... Tu vois. Non. J'aime vraiment ce que je fais. Et je partage avec vous, c'est un plaisir personnel. Et voilà, et je vous remercie beaucoup. Donc le Famela, l'album Awa, fait 15 titres.
toute façon هذا الالبوم الا كانوا شي دات دي كونسير ان شاء الله غادي نفرقوا ما غنبيعوش غنفرقوا اون بتيت كونتيتي ما نكذبوش على ريوسنا مي غادي نحطوا في الانترنت غادي تلقاو في الانترنت ان شاء الله يسخا تيليشارجابل وفي لا باج فيسبوك لا باج فان فيسبوك اللي غتشوفوها هنايا في ليكرون n'hésitez pas à aller checker la page et cliquer sur j'aime si vous voulez hein. Donc je sais que ça coûte rien mais bon c'est toujours un plaisir c'est le plaisir d'artiste en fait donc واش نقول لكم الله يخطيكم ونتمنى ان شاء الله نشوفكم سور سين وندوز معكم وقت زوين ولا عجبكم الالبوم بارطاجيو ما تنساوش فابور هاني اخوكم انا علي تهلاو في راسكم نشوفكم بخير et merci à vous encore une fois ciao